Meza kugira igitondo cyiza kandi unahirwe mu byo ukora byose. Wowe wakanze subscribe kuri The Quick Times News kandi nawe utarayikanda, iki nicyo gihe kugira ngo ibintu bigende neza kandi ukandeho, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka tugaruke kuri polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ejo hashize, ku mugoroba ejo hashize, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yakiriye ku meza abashyitsi n'intumwa zifatanyije zagiye zifatanya na polisi y'u Rwanda mu kwizihiza imyaka 25. Aha mwagiye mubibona umuhango twabagijeho wose ku munsi w'ejo ubundi hashize. Polisi y'u Rwanda imaze imyaka 25 ndetse banasoza imyitozo ihuriweho n'inzego z'umutekano zigize umuryango wa EAPCO. Mukandaje nkubwire uyu muryango ukomeze n'ibindi bihugu bya Afrika bigiye bitandukanye. Umuhango wabaye mu gitondo cy'uyu munsi, nabyo muragenda mubibona muri video n'amafoto. Ubwo abayobozi ejo bitabiriye bagiranye umusangiro, nyine murabyumva, bageze mu Rwanda bagomba gusangira, kandi CG Felix Namuhoranye umuyobozi wa polisi y'u Rwanda niwe wabakiriye. Muri uyu muhango CG Namuhoranye yashimiye abayobozi bakuru ba polisi, abakuriye inzego zishinzwe iyubahirizwa amategeko, umuyobozi mukuru wa EAPCO, umunyamabanga nshingwabikorwa wa RECSA n'intumwa zaje zibaherekeje kuba baritabiriye uyu muhango, n'ubundi n'uburyo bakomeje ubufatanye muri polisi zose, haba izo mu bihugu nyine n'ubundi baba baturutsemo, ndetse na polisi y'u Rwanda. Muri uyu muhango rero ejo bundi tubereka uko byagiye bigenda, uko hariya byari bimeze. N'ubundi abanyeshuri baba basoje amahugurwa, hari abanyeshuri b'abanya-Seychelles twagiye tubonamo basoje nabo amahugurwa hano mu Rwanda. Uyu muhango rero witabiriwe na Commissioner of Police wa Seychelles. Uyu Commissioner wa Police ya Seychelles yakiriwe na mugenzi we uhagarariye polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye mu biganiro by'ibanze ku gukomeza gutera imbere ndetse no guteza imbere ubufatanye hagati y'inzego zombi za polisi. Murabyumva neza, ni polisi y'u Rwanda na Seychelles, by'umwihariko mu kongerera ubushobozi abapolisi no gukomeza kunoza umwuga w'izi nzego z'umutekano. Mu gihe polisi y'u Rwanda yizizaga urugendo rw'imyaka 25, umuyobozi mukuru wa polisi ya Seychelles Commissioner Godfrey Helmut yiboneye imikorere myiza y'abapolisi bo muri Seychelles barangije amasomo y'icyiciro cya 14 y'aba-officier bato, ndetse n'abasoje amahugurwa azwi nka Advanced Police Special Force Course. Murabyumva neza, yagomba kuba hari kuko hari abanyeshuri babo n'ubundi bari hano mu Rwanda muri aya mahugurwa agiye atandukanye. Iri huriro rero nibyo ngira ngo tugarukeho, ubundi ibindi byose ni byabaye. None habayeho iyo myerekano y'abapolisi, mwagiye mubibona muri videos, ndetse mu banyeshuri babaye indashyikirwa, babaye aba mbere, harimo n'abanyeshuri b'abanya-Seychelles nabo bitwaye neza. Navuga ngo ni ikintu cyiza kuri polisi y'u Rwanda kuba baha ikaze abanyeshuri baturutse mu bihugu byo hanze, ndetse bamara no kubaha ikaze, ukoze neza bakamugurira kandi bakamuhemba batitaye ngo nuko wari uwo hanze cyangwa se byagenze bite. Navuga ngo ni ikintu cyiza rero, navuga ngo ni ikintu cyiza kuba umunyeshuri apasinga bakamuhemba kimwe n'abanyarwanda nk'uko babahemba, ntibashyiremo nyine kuvuga ngo uyu ni uwacu uyu si uwacu. Navuga ngo ni ikintu cyiza kuri polisi y'u Rwanda. Iri huriro rero rya EAPCO wakibaza ngo riba ryifashe cyangwa se riba rimeze gute? EAPCO ni impuzamashyirahamwe ihuza abayobozi ba polisi bo mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Iyo bavuze EAPCO ni EAPCCO, cyangwa se mu Kinyarwanda ni EAPCO.
ca ebyiri na o. Mu cyongereza bisobanuye East Africa Police Chief Cooperation Organization. Murabyumva neza, bihuriweho n'abayobozi baza polisi zo muri Afrika y'Uburasirazuba. Iri huriro cyangwa se uyu muryango n'ubundi washinzwe kugira ngo polisi zo mu karere zifatanye mu kurwanya ibyaha ndengamipaka. Urumva niba polisi ishobora gukora y'u Rwanda igakora yonyine, aho ibikora nyine yikora nka polisi y'u Rwanda. Ariko niba umunyabyaha ashobora kuva muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya akaza mu Rwanda agakomeza kuba yakurikirana kandi akaba yafatwa, murumva hajeho icyo bita gukumira icyaha ariko ndengamipaka. Murabyumva neza, ubwo iyo nshingano ya mbere kandi ni ikintu gikomeye cyane kuba umunyabyaha yatoroka igihugu akajya mu bindi bihugu. Murabyumva neza cyane, hari abafatirwa mu bihugu bigiye bitandukanye kandi abanyabyaha bakoze ibyaha hano mu Rwanda. Ibyo ni bimwe mu bintu iri huriro rifasha. Icya kabiri ni ugusangira amakuru y'umutekano. Aka kanya umuntu ashobora kuva muri Tanzania n'urugero cyangwa se Kenya, ashaka kwigira mu bindi bihugu, wenda agaca mu Rwanda akomeza. Ukanya tubaye imikoranire za polisi, umuntu ashobora kugenda agahera ntibamubone, ariko kuko habayeho gusangira amakuru bizoroha kuba bamenya ngo byagenze bite, bimeze bite, uyu muntu turamufatira hafi ataragerana kure. Murabyumva neza. Cya gatatu ni ugutoza no kongerera ubushobozi abapolisi. Of course ibi nibyo aka kanya nyine biri kubera mu Rwanda. Mwabibonye imyitozo, imyereko isoza uyu muhango n'ubundi w'imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ishinzwe. Ubushobozi bw'abapolisi muri Afrika y'Uburasirazuba, niba mwabibonye neza, hari imyerekano abapolisi bagiye bakora, ariko bara ntago bari abapolisi b'u Rwanda bonyine. Yego harimo polisi y'u Rwanda, harimo n'izindi polisi zigiye zitandukanye, twabonye ba Seychelles nk'uko nabikubwiye hejuru. Murabyumva neza nyine ni ubushobozi bw'abapolisi, barabongera ubushobozi ubundi babihuze uburyo polisi nta gusigana kuri. Ikindi nasorezaho mbabwira kuri iri huriro n'icyo rimaze, hari kurwanya iterabwoba, ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu n'ibindi byaha. Habaho ishimutwa ry'abantu. Umuntu ashobora gushimutwa mu gihugu kimwe akajya mu gihugu cy'ikindi. Urumva neza n'ibiri bihari, neza akaba byoroshye, ubundi habaho kubona cyangwa se abacuruzi b'ibiyobyabwenge, iterabwoba, byose murumva biba byoroshye. Ibihugu byinshi byo muri Afrika y'Uburasirazuba birimo u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Kongo n'ibindi, n'abanyamuryango b'uyu Council of Police Chiefs. Nabyumva ko Meeting open. And they wish you fruitful deliberations, kandi n'ibihugu byinshi bya hano muri Afrika yacu y'Uburasirazuba. Navangu ni ibintu byiza rero, muragenda mubibona ko biba byifashe hariya, n'uburyo nyine abapolisi baba baserutse baje mu Rwanda kwifatanya natwe mu guserebura imyaka 25 polisi y'u Rwanda ibimaze. Ariko ntibirangiriraho, n'ubundi hakabaho n'umusabane no kwerekana icyo bashoboye ku mpande zose. Navangu rero ni ikintu cyiza kudeshapo kuri polisi y'u Rwanda n'ubundi n'umutekano muri rusange. Navangu ni ibintu byiza rero. Reka nkwibutse ukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bigiye bitandukanye kandi bikunogeye. Niwe tuba tuganira, niwe tuba tuvugana kugira ngo ibintu bigende neza. Komeza kugubwa neza kandi ibiganiro byacu bikomeze kukunogera.